Dobar dan, poštovani gledatelji, poštovane gledateljice. Evo nas u 7. epizodi podcasta The Game. Evo, ponovno sad imamo kombinaciju brat i sestra. Danas je s nama najbolja hrvatska MMA borkinja Sara Luzar-Smajić i njen brat Benjamin. Dobro nam došli. Hvala. Hvala ti na pozivu i pozdrav svima gledateljima i gledateljicama. Evo, za početak, što vas je dovelo u Hrvatsku, odnosno tebe nije, kako to da si nam došla? Došla sam vidjeti najviše svoje, iskreno. I malo imamo problema u Njemačkoj zatvorene su dvorane, onako snalazimo se, negdje se može trenirati, negdje ne. Ali u principu sada kad još nisam u službenom kampu za borbu, dogovorila se s menadžerom, kaže bolje da odeš sad malo, odmori se, malo glavu odmori i tu mogu i trenirati boks, treniram kod Vekića u Leoni isto. Tako da sada iskoristim 1-2-3 tjedna. A ti? Da, kako ja sam tu stalno. Ti si imao sad prvi meč. Da, prije 6 dana, prošlu subotu. Aj nam malo detalja. Lakše mi je što je Sara došla taman 2 dana prije meča, tako da bilo mi je lakše što je uspjela sa mnom ući unutra kod dio kuta. Jer uvijek je ta podrška, idem na sve njezine borbe i sad će ona valjda probat na svaku moju koliko će moći. Ali dobro je prošlo. Ja sam zadovoljan za prvi put, pobjedio sam jednoglasnom odlukom, tako da za prvi put stvarno nije loše. Sad ćemo dalje samo trening i to je to. Koja kategorija? 64 kg. 64 kg. Da te pitam, kak si ti krenuo s boksom? To je po sestri. Je. Prvo sam bio krenuo s njom na MMA, onda sam se nešto bio ozlijedio, nisam mogao više MMA. Sam taman skočni zglob sam ozlijedio i to ne mogu onda grappling nikako raditi. I onda me je dovela u Leonu, kod Vekića i eto, tako je krenulo. A ti si krenula s boksom? Ne, ja sam u principu krenula direktno sa MMA. I to sasvim slučajno, uopće nisam, ni da sam ja to sad kao ja sam bila veliki fan, ja sam vidjela Rondu, kako svi misle, pa sam ja odlučila biti nova Ronda. Nije to baš tak bilo. Radila sam običan trening na Jarunu sa starim, ni manje ni više, jer je bilo ljeto. I kako sam trenirala gimnastiku prije, radili smo tipa on mi je držao, ne znam, noge, ja radim sklekove stoji. Vidio me jedan dečko koji je tu trenirao baš u komodu i onda mi je prišao i pitao me jel bi bila zainteresirana možda probati MMA. Ja rekao pa bi, jer bih htjela probati nešto borilačko, čisto da probam nekakvu drugačiju vrstu kondicije, recimo to tako. Kaže on, ok, došla na prvi trening sa trenerom Koletom i gotovo. Nakon prvog treninga sam kupila odmah sve opremu. Još mi Kole govori, jesi luda, nemoj još kupovati. Čekaj, rekao, ne, ja znam. Znači, ja znam, to je to, gotovo. Pa to je to najčešće tako, ja mislim da ide kod ljudi ili su onako odmah na brilu. To, ili jesi ili nisi, nema to. Ili ne, nema to. Kao labavo i onda na kraju ništa od toga. Dobro, kako je došlo do tvoje suradnje i rada u Njemačkoj? Isto malo preko... nam sve isto to. Da, može. Ovako, ja sam u principu krenula kod Igora Kolakušića ovdje u Zagrebu, u Komodu, sada Gladijatoru. I ja sam u biti se htjela uvijek držati Koleta kao trenera. Meni je Kole stvarno kao moj borilački tata. Osoba koja je prva vidjela nešto u meni, koja me od prvog dana počela zvati novom Rondom i tako dalje. Prije nego što sam ja uopće mislila da ću se ići boriti profesionalno, nisam imala u početku nekakve previše afinitete prema profi borbi. I nakon toga izgubila sam prvu profi borbu. Sam bila ozlijeđena i bolesna, dobro, to sad nije bitno da ne tražimo izlike, ali poanta je isto, znači, Kole drži amaterski klub i to radi iz ljubavi i on se ne može nikome posvetiti profesionalno. I on je to meni tako na taj način i rekao direktno, na što sam ja bila užasno razočarana, tužna, ljuta i znala sam i plakat doma i neću ići od Koleta i neću i onda mi je rekao, gledaj, ja ti govorim za tvoje dobro, ja sam ti dao sve što ja mogu, ali da bi napredovala moraš ići dalje. Ja sam kontaktirao Ivana Dijakovića u Njemačkoj i smatram da je to jako dobar džim za tebe. Onda sam ja išla malo provjeriti. Nisam ni znala šta je UFD, ništa ja ne pratim, ja sam u svom svijetu uvijek. I kad sam malo proučila, vidjela rezultate sve skupa, normalno znala sam ko je Roberto Soldić, pogledala podcast sa Robertom, sa Ivanom i Ivan mi se javio, kontaktirao me, pozvao me da dođem. Odradila sam prvo 2 tjedna u Njemačkoj za probu da vidim kako će biti. Vratila se u Hrvatsku
i nakon određenog vremena me Ivan nazvao i rekao molim te uzmi kartu u jednom smjeru, ako želiš razvijati tu karijeru, tu su ti otvorena vrata, imaš stan, imaš dvoranu, imaš sve. Tako da ja sam u roku 2-3 dana pokupila sve stvari i otišla. I od tada sam više u Njemačkoj nego što sam u Zagrebu. Vratit ćemo se i na Njemačku. Tebe sam samo htio pitati, rekao si MMA prije. Je bilo isto ovak možda prije gimnastika, nešto nogomet? Je. Gimnastiku sam trenirao od svoje 6. do 11. godine. Isto jednom i drugom nam je išlo jako dobro. Onda sam atletiku nešto kasnije. Nogomet sam ovak sebi malo za ljubav. I onda jedno vrijeme nisam ništa trenirao. Onda sam opet počeo sa Sarom. Prvo taj MMA i onda na kraju kasnije boks puno ozbiljnije. Nakon što sam mogao poslije povreda tih. Koliko vam je značila oboje gimnastika, recimo u prelasku onak? Ja mislim da mene gimnastika izvukla, jer realno došla sam u MMA bez znači ikakve borilačke baze. I ja sam krenula odmah kad sam krenula raditi hrvanje recimo sa Koletom i ekipom. On je ostao oduševljen što se tiče fizičke snage i što se tiče motorike, a to ti je sve gimnastika i atletika, dva bazna sporta. Gimnastika ti da snagu, motoričke sposobnosti, atletika ti da kondiciju. Tako da po meni je to sve ono ispalo savršeno upakirano. Ko da sam recimo prije... Ko da sam planirala ok, sad ću odraditi ovu bazu da imam poslije za ovo i evo, ispalo je stvarno savršeno s te strane. To nam je u gostima bio Božo Starčević sa još jednim mladim Hrvačem, Mandićem Mateom. I Božo isto, ako se ne varam, gimnastiku trenirao onda prije hrvanja i onda je baš rekao kak je pogotovo u hrvanju jako puno njih iz gimnastike pređe, pa zato baš i pitam koliko je to. Mislim da je u hrvanju čak na treninzima jako puno gimnastičkih elemenata koriste i svega. Tako da gimnastika je jako, jako dobra baza, ne samo za borilačke, za bilo koji sport uopće. Da, pa je, to ti sve ti radi ovoga u tijelu doslovno. Dobro, za Njemačku, da se vratim na Njemačku. Kak si se tam snašla? Kak ti je recimo nekakve osnovne razlike recimo od treniranja tu i tamo, pa kasnije naravno i života tu i tamo? Što se tiče treninga, razlika je ogromna. Samim time što oni su baš profi dvorana. Znači mi imamo odvojeno profi treninge i amaterski, kad je dopušteno amaterima trenirati. Recimo, za amatere je dvorana otvorena tek poslije podne do navečer, a profesionalci su ujutro treniraju pod ključem. Znači, nema nikakvog ometanja, nema ujutro su uvijek sparinzi i tako nekakvi ozbiljniji treninzi. Razlika je stvarno ogromna i sama postava trenerska koju mi imamo je možda i najbolja u Europi, realno. Ivan Hippolyte nam je kao head coach i za stojku, za stand-up. Gleison Tibau nam je za grappling, on je onako UFC veteran, legenda. Za njega je čak rekao Khabib da mu je bio najteži protivnik s kojim se borio, znači ono baš je high level. Imamo odličnog trenera Hrvanja, koji je najbolji trener Hrvanja u Njemačkoj, tako da s te strane smo stvarno odlično, dvorana je isto odlična. Kažem, moj napredak uopće je toliko vidljiv, tek sad vidim koliko znači, tek sad razumijem sve ovo što mi je Kole govorio, zašto moram otići, sad mi je sve jasno. I na tome mislim da ću uvijek biti zahvalna što mi je uspio nekako moju tvrdoglavu glavu usmjeriti da odem tamo. A što se tiče života kao života, ne bi nikad živjela u Njemačkoj da mi nije tamo džima. Volim sad Njemačku zbog džima, ali to je to. Mislim da nema tog džima, ne znam da li bi se mogla vidjeti. Ljudi u Njemačkoj su katastrofa. Oni su pravi Njemci su užasno hladni, užasno i Njemci vole samo Njemce, realno. I meni to ne odgovara, ja sam balkanska duša, ja volim društvo, volim zajebanciju, volim sve. Tako da, s te strane ne bi nikad izabrala živjeti u Njemačkoj, ali, kažem, ne žalim se. Ne žalim se jer Njemačka mi je pružila priliku kako mi Hrvatska nikad nije. Prema tome, mogu samo biti zahvalna. Kako si s jezikom? Jesi znala i prije njemački, jesi ga učila prije u školi i to? Davno sam ga nešto malo učila u osnovnoj, ali
profesorica isto baš nije bila dobra, iskreno, tako da sam onda prestala, znala sam osnove nekakve, uvijek su profesori krivi. Da, i moja iz njemačkog je bila užasna. Uglavnom, sad sam uspjela malo pohvatati, sad razumijem, recimo, dosta malo mi je teško odgovoriti, ali nešto toliko tamo pričam na tom engleskom i njemačkom da dođem tu i ne znam normalno više pričat hrvatski jezik. Tako da se tjeram tamo čitat knjige na hrvatskom da mi ostane vokabular, da ne budem dođem tu na intervju glupa. Ne, to se dešava masovno, stvarno. I baš imam par prijatelja tako. Jedan je sad u Londonu već neko vrijeme isto, dođe tu i onda onak priča i stane. Onda me pogleda. Sindrom engleskog. I onda mi onak na engleskom kaže kao ja onak Isuse, bi bilo priče po naški koji ti. On kaže doslovno se izgubi koliko tam priča, da dobro, koliko si u Njemačkoj, to ste još htio pitat? Sad će biti 2 godine. 2 godine. Biće 2 godine u 6. mjesecu, da. Jesi ti bio kod sestre Jesam. Bio sam 3-4 puta. Bio sam i za jednu novu godinu, gore smo zajedno proslavili. Ojoj, nećemo u detalje. Tako da, bio sam i na prošloj borbi, onoj koji je bio EMC. I to je to. Bio sam više puta. Uglavnom me pokušava pratiti na borbe svoje. Jesi trenko možda tamo? Jedan trening smo odradili ovako nešto sitno, inače kad dođem gore uvijek baš odmah s njom, da, i uvijek je fokusirano na to da je njezina borba, onda poslije toga se pokušavamo što više podružiti jer se ne vidimo od 3-4 mjeseca. Tako da... Ti ovako uz boks školuješ se, kakva je tu situacija na tom svijetu? Išao sam na ekonomski fakultet, ispisao sam se. Ove godine ću krenut iz početka na Libertas, ići ću na diplomaciju, međunarodni odnosi i uz to još radim. Radim gore u ovom Cambridge kao britanska škola, samo u Dedićima gore i onda radim kao security, gledam nadzor. Aha. Znači ti si u pogonu od 0 do 24. Da, stalno. Dobro, usklađuješ to s treninzima, to ti nije teško. Da, svaki dan treniram i ponekad baš ako radim dan za dan, onda ne uspijem uloviti trening jer najčešće noćne radim po 14 sati i onda mi trebam odspavat, tako da, ali ovo sve ostalo uspijem komponirati, tako da nije problem. To kad ste cijeli život u sportu, pa onda to nekak ide. Da, čudno ti je kad nemaš... da ti je automatski... Tako je, kad nemaš organiziran dan, padneš u depresiju, kao šta ja radim sa svojim životom. Da padneš u tu crnu rupu, i onda ti se još više ništa ne da, a u isto vrijeme imaš grižnju savjesti što ništa ne radiš. To je najgori osjećaj, najgori. Baš crna rupa. Baš crna rupa. Dobro, ovak da vas pitam, što se tiče bratsko-sestrinskih odnosa, vjerujem da je sad sve onak dobro, jer to tako uvijek ide sa braćom i sestrama kad malo odrastete, sve dobro. Kakvi ste bili ko klinci? Je li bilo Bilo je svega. Maltretiranja od uvijek. Znaš kako sam ja buli bila? Jao, šta sam mu radila? Priče, slobodno. Uzmem daljinski, kažu da imam pauka na leđima i udaram svim po leđima, a mislim, nema P od pauka na meni, tako da Ja sam odrasao sa starijom sestrom 4 godine do duše, tako da znam. Ona se nije bavila nikad borilačkim sportovima, pa me uvijek isto tukla i tlačila. Onak sve dok ja nisam malo izrasao. To je onda taj neki poseban gušt od starih sestri. Ja ne znam, stvarno. Je, sigurno. Taj ciklus. To je ciklus. Pa sam ga tjerala da se škole igra sa mnom isto, pa joj. Jadan. Teško djetinjstvo. Je. Roditelji su me probali zaštititi od svega. Moraš u psihoterapiji počet plaćat. Roditelji su me probali zaštititi od svega, zapravo su me trebali samo od njega. Makam te od doma. Odi na klupici. To je sad moja biti. Nakon treninga još ostani ti 20 sata vani, onda dođi. Dobro, kakvi ste ovako bili što se tiče nekih, ne mogu nužno reći natjecanja, ali bilo kakvih igra i to, da li je bio uvijek duh među vama, pobjednički neki bratsko-sestrinski? Da? Aha, između nas? Da. Pa nismo se baš igrali.
Mi smo se samo tukli. Pa dobro, pa i tu ste Pa i tu smo probali. Mi smo se paščekali. Pa super, onda super jer sad ćemo se igrati. Sad imate priliku se igrati. Sad ćemo ovoga složiti. Ja sam tak loša u igrama. Pa dobro, ovo ti je zapravo priprema za mečeve. Oho. Ovo te mentalno priprema da ne poludiš i ne okreneš stol i mene lupiš tu u glavu i odeš odavde. Cilj vam je ovako, u principu, kako mi je lakše, ja mislim da je možda, zapravo da je ovako možda čak i lakše. Cilj vam je znači okrenut čašu, da ona stane ili ovak, to je nebitno. Znači da ostane ovak stajati. Okay. I kad vam tak stane, vi ju smijete staviti i u principu križić kružić samo onda igrate, ne. Ko će prvi složiti, imate različite čaše da se kuži. I nema ono da ideš ti, nego kad krenete samo okrećeš i koji prvi složi, taj je pobjednik. Okej. Eto, da sad imate priliku malo se poigrati. Ja već znam ko će pobijediti. A ne, vjeruj mi da je onak, čini se lagano, onak, ali zapravo... Ne, meni baš obrnuto, meni se baš ne čini lagano. Aha, kao krenuli smo, ili? Može, da. On je krenuo, pa možeš i ti. I savjet, znači kad ju šutneš, pusti ju do kraja, zato što mislim da zadnji put kad smo snimali, nekom je tak skakali, on ju išao prije hvatati i na kraju je ostala stajati, ali on drito, nije bilo sve po pravilima. Kaj mi bomo to do sutra igrali? Pa ne veze, kaj mi lagano pričamo ovoga. Ovo da nadoknadite malo, znači igre iz djetinjstva. Jesi uspio? Evo ga. Ne! A kažem, to vam je i mentalna priprema za mečeve. Znači ovo može jako nanervirati. Kako ste ovak, recimo, pa i u mečevima i sparinzima, kad malo krene nizbrdo, da onak, mislim, jeste se sad već malo i naučili, ili postoji ona neka određena ljutnja ili nervoza ono kad krene malo nizbrdo? Normalno, ali ja osobno budem ljuta na sebe. Aha. Ne budem ljuta na nikog drugog, budem ljuta na sebe, ali u slučaju da recimo krene nekako napucavanje kako ne bi trebalo u sparingu, onda normalno da sam ljuta, normalno da vraćam. Pa normalno. To je jedino, ali ovako... Ovo je bilo grdo. Vidio si. Ali u principu, ne, ja jedino kad budem baš ljuta, kad ja ne odradim sparing kako se spada, i nakon toga, onda taj cijeli dan mi nije dobar. Jer svoj posao nisam odradila kako treba. Onda se maknite s puta. Pa, ja nisam još toliko iskusan ko Sara da mogu, normalno, probudi se meni taj isto neki bijes, ona to sigurno zna malo bolje iskontrolirati od mene, jer ja sam još realno početnik, ali pokušavam isto to nekako u sebi da preformuliram zapravo ništa. Znači onak 2-3 puta stane i sad se krene da uči. Ja ti kažu, ja sam najveći antitalent za igre i nemam nikako sreće. Ko nema u igrama, ima u ljubavi, znaš kako kažu. Joj. To je još gore. Gdje si ti stao? Probam zapravo taj bijes nekako isto, svaki put osjetim da je sve bolje da ga uspijem bolje iskontrolirati i da ga uspijem preusmjeriti u nekakav zapravo taj sportski duh u sebi da bude još jači, ali isto evo ko i Sara što je rekla, meni trener može reći da je on zadovoljan 10 puta, ali ako ja nisam zadovoljan, ako nisam odradio nešto sam imao zamišljeno, nikad neću biti. To dok ne postignem da mogu nešto odraditi baš kako sam si zamislio. Koliko si dugo sad u boksu, nisam se rekao pa sam... Sveukupno oko 8 mjeseci. Nisam dugo. Pa dobro, ali nema, mislim, odlično. Radio si već i meč, tako da to ide. Ja ću se rasplakat. Ja pomažem, on priča, stoji, drži čašu, to je lik ne igra, priča samo. Daj me nauči. Lagano je probaj.
Ma ne, to je ili 110% ili 0, nema kod nje između. All in or nothing, nema između kod mene. Neki dan smo VR igrali kod prijatelja, ono kad reže ove sa sabljama kao kockice i joj. Sve prerezalo. Ma joj, i televizor. Lampu je gore udarila, bila s rukom pa su morali pomicati. Tako da tu... Nema lagano kod mene. Igraj se ti. Sad ćemo staviti, nećemo staviti pričati ovoga. Moga iz početka ako hoćeš, pa mislim. Zašto? Dobro, to ti je samo prva od mnogih. Tako da, stigneš ti to sve. Izgubit ćeš ti. Ali dobra je igra. Ćemo doma igrati. Kažem ti, to ti je za ono mentalne pripreme. Dok tu ne poludiš, nećeš nigdje. Što se tiče, dobro, ti si još onak, dobro, hajde nije sad ni 8 mjeseci toliko malo, ali ajmo reći da si novi u boksu. Ali me zanima ovak, ti si rekla da si prvi profesionalni meč izgubila. Malo ćemo možda tog se iskustva isto dotaknuti, ali me zanima da li ste imali za sad neke, ajmo reći prepreke, nešto da si bila na rubu da odustaneš od MMA? Jesam. Kada sam, znači ja sam rekla Koletu u principu kad mi je rekao da moram promijeniti klub ako se hoću baviti profi, jer nije sport koji možeš biti jednom nogom unutra, moraš imati profi gym, realno ako ne, neko će ti glavu otkinuti. Bio je period kad, znači nakon što sam prva 2 tjedna provela u Njemačkoj, kad sam se vratila u Hrvatsku, bio je period kad sam čekala da mi u biti Ivan javi da se mogu vratiti natrag. Taj period je trajao 2 mjeseca. Ja sam ne znam zašto u svojoj glavi to bila već otpisala kao neću ići u Njemačku. Ako neću ići u Njemačku, prestajem sa MMA i prebacit ću se na boks. Evo, to je bio plan. Ali u međuvremenu me Ivan nazvao, tako da već sam ja bila i počela boksat amaterski i sve to skupa, ali evo. Na svu sreću nisi odustala. Da. Ti još nisi imao takvih. Dobro. Ne, za sad još ne. Mislim, kad uvijek je meni jak mi bude malo teže, kad znam biti jako umoran, da se samo sjetim Sare, sjetim se uvijek mi je to bio taj neki poticaj najveći, jer sam i bio više puta kako sam bio u UFD-u sam vidio i Agita, na primjer, Kabajela i Damira Belju, koji su odlični boksači, onda mi je to uvijek nekako bio poticaj da probam doći na tu razinu pa da možemo zajedno graditi tu nekakvu priču isto. A prije nekad ste krenuli trenirati, ti si rekla, ne znam jesi to rekla onak samo za ovaj njemački dio ili inače, da li ste pratili, jesi inače pratila tipa UFC, boks i to? Ja osobno ne baš. Tu i tamo sam znala pogledati, ako me baš neko od boraca posebno interesira, pogledala bi njegovu borbu, ali u principu prije nego što sam krenula se baviti s MMA, jer nisam znala ni ko je Ronda. Ona je tad bila najpopularnija, baš je bila u usponu. Nisam znala ni ko je Ronda, nisam znala ništa. Boks sam znala tu i tamo pogledati. Boks mi je uvijek draži na televiziji za gledat, ne znam zašto. Ja u UFC dan danas ne pratim baš. Tu i tamo pogledam borbu koja me baš zanima, ili ako mi neko nazove kaže ta borba je bila dobra, moraš i pogledati da nešto naučiš, onda ću pogledat naravno, ali sad da ću se boriti u 5 ujutro ili ne znam zbog UFC-a ne budem, iskreno. Ja sam se za Miocića digao. Ja jesam prije, kad se on borio sa Nganom prije 2 godine ili... Prvi put. Ima koliko, 2-3 godine već. Tako nešto. Da, ali nakon toga više... Teško je to. Težak sport, buđenje. Da. A ti pratiš? Pratim. Mislim, ja se ne budim, ja ne budem cijelu noć. Pa onda sam produžio. Pa da. Tako da, ali pratim boksa, na primjer, od uvijek gledao sa tatom. I to smo, taman kad sam ja bio tak manji, to je Kličko najviše boks. Sjećam, gledali smo bili sa Manuelom Čarom. Meč njegov koji je, naravno, Kličko pobjedio, a evo, i onda mi je baš nevjerojatno bilo, prošle godine sam bio sa Sarom na moru, na onom summer campu kad je bila i bio je tamo isto Manuel Čar. I onda mi je bilo nevjerojatno kako se tako u jedno 5, 6, 7 godina promijenilo da sam ga gledao na televiziji, a sad smo na moru, da, tako da pratim, volim jako gledati sve borbe, sve. Moj stari isto uvijek volio boks, to sam pričao već u jednoj emisiji, ali se isto uvijek za Klička sjetim. I onda kak je taj period, kak je to isto klinac sam bio, moj stari to full pratio,
Kličko 15 godina, znači već ti je naporan. Cijelo djetinjstvo. Meni isto bio naporan. I mi je bilo zanimljivo gledati njegove. Kad je bio, nikad neću zaboraviti, Joshua Kličko. I sad kreće meč i ja govorim da ga bar Joshua nabije, dosadan je više taj Kličko. I čim je krenuo meč, prošlo je 15 sekundi, ja Kličko, romantik star, ja rekao, ma ne bre, rekao za Kličko, nek tam 10 ljudi navijaju svi za Joshua, ja nek za Klička. Baš mi je nekako kad sam ga vidio, valjda s nekim koga tak može ugroziti, koji je bolestan isto boksač, kad sam vidio njega, kad je on krenuo s njim malo tam plesat, kad je totalno drugčije izgledao u svim prijašnjim borbama, valjda kad sam gledao tih 10 godina. Meni i sa Furyjem isto kad sam gledao, to sam isto to nisam mogao vjerovati. Fury sprdo se praktički i pobjedio ga. A šta misliš sada Fury i Joshua? Fury. Normalno. Ja volim Joshua, volim ga i ko pojavu i sve. Predivan je, predivno boksa, lijepo se razgovara, znači sve, pravi prvak. Ali Fury je Fury, nema. Ta pojava njegova, ma sve, joj. To je nevjerovatno. Isto kad ga vidiš, Brentice, ko neki pijanac tu isto. Baš. Onda kad se šeće u ring, kad krene, pa kaj nije, mušće srkro neki, još priča tam koljak se neki. Ali kad uđe u ring, kada krene plesat, baš je isto romansa totalna, tako da se nadam da Fury, da će i njega sad i ovog Wildera i sve da ih potamani, sam da ih naniže sad. Sigurno, i bit će najjači u povijesti, sigurno. Ma strašan je, baš je A mlad je čovječe. Da. Mlad je. Da. Što je najbolje, on ima nekog isto i polubrata, polubrat, nešto. To sam nešto čuo. Ima Tommy, ja znam za Tommy. Ali ima i onaj Huey isto Fury, mislim da mu je on isto neki bratić nešto. Ima ih, i svi su svi u boksu. Pa svi su krenuli s ulice, svi su na ulici prvo svi su ti Moji više su rođeni za to. Ja ne znam, to je očito I valjda kad gledaš onako od malena, to možda onako tebi, ti si se prije počela baviti. Sad da imate onak 6 braće, sestara, a dobro, ne mora biti da bi se opet svi bavili ko kak je kod njih. To je jednostavno, ne znam do čega je to, da to tak jednostavno, familija cijela je doslovno u tome. I okruženje, oni su, mislim, tak su odrasli. A dobro, da. Svi oni su te imali, u Irskoj su imali te ulične tučnjave, baš natjecanja, onda on bio i tam prvak. Da, broje si skorove, kao koliko imaš skor na ulici, Kimbo Slice i to. Da. Masvidal je tak krenuo isto. Ozbiljno, to nisam znao. On se borio isto tako po dvorištima sa Kimbo Sliceom. Je bio tak krenuo i onda na kraju došao u UFC i to su fanatici. Izubijaju se tamo da kao nakustim se bravo, kao da je u ringu, ali se tuče sa krvave šake, zubi izbijeni i onda se ustane kao bravo, dobro si mi tu zube poizbio, sad katastrofa, baš, mislim, svakem čast, baš fanatici, ne znam kaj bi drugo rekao nego da su fanatici. Tvoj prvi meč, to sam se htio vratiti. Tvoj neki rekla si da si bila onak malo sjebana, bolesna i to. Kakav ti je bio Misliš prvi profi? Ja sam prije toga sam radila jedan prvi, mi to zovemo poluprofi u Hrvatskoj, ali realno to je amaterski. Možeš i o tome. Pa neku paralelu da možda povučeš sa tim profesionalnim. Velika je razlika. Recimo ovaj prvi poluprofi što sam radila meč, borila sam se sa curom iz Dubrave, iz ban tima. Oni su dobar su tim. To je bilo, možda godinu dana nakon treninga, tako nešto. Nisam ja puno trenirala prije nego što sam ja rekla idem se boriti. I moj uvjet je bio, rekla sam može štitnici za noge, ali neću kacigu za glavu. Znači ne mogu raditi MMA s kacigom. I pristala je, tako da zato su oni to zvali poluprofi. Imali smo samo štitnike na nogama, ali imali smo male rukavice i bez kacige smo bile. Tu sam dobila nakon dvije i nešto minute odmah. I to je bilo to sam odmah rekla trener. On mi je rekao sad ćeš vidjeti je li jesi za to ili nisi. S tim da nisam primala niti jedan udarac u glavu, ništa. Sam rekla ok, jesam, to je to, sviđa mi se ovaj osjećaj, to želim. I tako je krenulo. Onda smo išli u Italiju se boriti. I kao prvo, ja nisam znala da se ja idem boriti sa potrganim bicepsom. Nije mi skroz pukao, odvojio se pao dole, ali tu na hvatištu je bilo pokidano, poslije su vidjeli ožiljke. Nisam znala, ja sam mislila da mene rame boli. Dobila herpes na prsima, pala 5 kila dole, nenamjerno zbog imuniteta i svega. Ali zašto nisam htjela otkazati borbu? Jer ja u to vrijeme nisam imala Ivana kao menadžera.
radili smo sve mi sami. Užasno je teško naći borbu ženi koja je no name i koja nema menadžera kao neko ko je Ivan, koji je na glasu, da ti može tražiti nekakve borbe. Tako da iz tog razloga nisam htjela odustati. Otišli smo u Italiju. Bila sam sve 3 runde unutra. Prva runda je bila njena, druga je bila moja, treća je bila Lila, ali nikad mi nije bilo žao što sam izgubila tu borbu, jer sam u toj borbi naučila više nego što sam u bilo kojoj drugoj kojoj sam pobjedila. Tako da sam taj osjećaj da si ti unutra, kad se osjećaš toliko loše fizički, kad ti nije do borbe, znači ti onog trena kad si ušao u kavez i ako je tebi u tom trenu u glavi jedva čekam da odem doma, ti znaš da si tu borbu izgubio. Tu si borbu izgubio. Meni je tako bilo. Ja sam stvarno bila slaba, nikakva. Cura je bila teža od mene. Ona je jedva skinula na 66 kila sam se išla boriti. Se borila u svim kategorijama. Na 66... Pa samo daj. Na 66 kila sam se išla boriti. Došla sam na 61 kilu sa vagu. Još mi kaže sudac ovako gleda mene, kaže, jel ti znaš na koliko se ti kila boriš? Ja rekao, znam, ne pitaj ništa. Sve je u redu, sve je u redu. Naravno, katastrofa, nisam je mogla srušiti, dođem, idem je rušiti kao single leg ili nešto, ovo me ovako otrese sa sebe. Rekao, ajoj, super, super. Tako da, što se tiče te prve borbe, bilo je užasno teško pregristi taj poraz, normalno, ali, znaš, to je dio sporta i po meni bolje da sam odmah kroz prvu borbu prošla ovako nešto i naučila, nego da recimo me se gradilo kao nekakvu borkinju, nepobjediva i onda da je bilo, da ti stvarno mentalno napravi nekakav problem. Ja kažem, nemam problem, sad znam kako je izgubiti, znam kako je pobijediti, znam šta ne smijem raditi, više bolesno ići u borbe i tako dalje. Imamo 800 pitanja iz jedne priče, ali ću, ovo mi se čini nekako važnije, probat ću se sjetiti vratiti na biceps. Pretpostavljam da si u svim kategorijama bila, odnosno borila se, jel? Baš zato što nema baš cura, ovo što si rekla da je teško naći protivnicu, ili je to jednostavno bio neki tvoj? Ja jednostavno nisam tip isto koji voli birat u smislu... Recimo 66 kila mi stvarno je previše, jer ja recimo kad jedem sve živo i neživo, budem na 67 kila kao sad recimo, ali obično ja kad jedem čisto, ja prirodno padnem full ispod, tako da nema smisla s ovim time. Prva borba je bila dogovorena do 66, jer kao prvo nismo htjeli da ja skidam kila, ja sam možda imala 64-5, kao ok, ići ćemo 66, nema veze, sve može, kila razlike, nije problem. Naravno, ja nisam razmišljala da je to cura koja će vjerojatno skidat jedno 10 kila i koja kad je došla na vagu, sam pored nje izgledala ovako, da se moj trener je ovako gledao u mene, pa u nju. Ajoj! Nešto si fulala. Ajoj! Baš da. 61 sam se borila zadnju borbu. 61 mi je onako, full mi je prirodno, u smislu skinem bez problema na 61, samo zdravom prehranom, bez ikakve dehidracije, tako da za borbu na 61 kilu sam ja uvijek. A skidala sam i na 58, da bio je catch weight na 58, inače ću se boriti na 57. Tu je bilo onako malo plakanja, ali sam isto imala još malo iskustva sa skidanjem kila. Tako da čak sam poslije, mjesec dana poslije sam još bila završila u bolnici zbog bubrega, nešto. Ali kažem, sve je to iskustvo. Tako da sad će biti, mislim da za veći level ja nemam šta nego ići na 57 kila. Jer realno, znaš i sam kako je u tom profi svijetu, svi skidaju što je više moguće. Sad, mogu se ja boriti na 61, ali doći će mi jedna Amanda Nunes ili netko ko skida 15 kila i vratit će 8 kila preko noći, ja ću doći sa istom kilažom idući dan i mogu se sanjkat. Ngannou i Mijačić. Otprilike. Ona je bila 20 kila teže. Jer s razlogom stvarno postoje s razlogom te kategorije. Kaže, ja mogu raditi 57-61, ali koliko mi bude tijelo dopuštalo ću raditi 57 svakako. Dobro, a što se tiče ovoga Hrvatske i ženskog MMA u Hrvatskoj, koliko je to, mislim MMA full raste kao sport, koliko je to među curama se uopće populariziralo i koliko si recimo imala protivnica tu, koliko ovak cura znaš da...
Ja sam samo jednom borila u Hrvatskoj. Sve su bile internacionalne jer kao prvo, znači još uz mene koji je profi je Adriana iz ATT-a. Ja ne znam, ali sad trenutno još ima neko da je profi, baš nisam sigurna. Bilo je tad nešto profi cura, ali znaš kako ja razmišljam? Moja ambicija mora biti puno više od Hrvatske ako ja želim nešto postići. Pa neću se ja sad zatvoriti i sad ja gledat da se ja tu borim s curama po Hrvatskoj, po nekakvim turnirima ili ne znam nije šta. Ja to neću. Ja sam preskočila amatersku karijeru isto. Što sam počela malo kasnije, nisam bila toliko mlada. Šta ću se boriti po tim, moje glavi je ovako, ako imam dovoljno godina, pa ili jesi ili nisi. Neću se ići boriti sa kacigom na glavi i velikim rukavicama. Ili jesi ili nisi. To je moj stav. Ja sam tako. Ne sugeriram da to svi trebaju tako raditi. Nisu svi isti. Dapače, on za boks, recimo, on treba raditi amaterske mečeve i treba proći to da bi poslije mogao ići profi boksa. Smatram da je duplo talentiraniji od mene za boks, za borilačke sportove, svakako. Tako da kažem, nisam imala neku ambiciju previše tu sa curama po Hrvatskoj uopće, niti mi je bitno hoće me neko zvati najboljom Hrvatskom ili ne. Moji rezultati će pokazati vani puno bitniji poslije šta će biti. Da, to i za boks je možda nekak... Dobro, opet je i do muškog boksa. Bile su nam dvije boksačice zadnji put, Nikolina i Hrojka. Da su isto pričale kako Nikolina je onak full mlada curka i jako dobro ide. I onda su isto tako pričale da zapravo u Hrvatskoj isto ti nemaš toliko. Ti recimo kod dečka imaš tu, možeš meč svakih 5 dana valjda odrađivati. To je odlično. Može biti, doslovno. To je za iskustvo savršena stvar. Jer ti možeš skupiti 100 mečeva tu da se šoraš sa svima po Hrvatskoj, što je odlično. A ti opet, šta si ti mogla, tu si s jednom curom 5 godina. I to ti kažem, zato kažem nemam ambiciju na taj način, jer s kim ću se ja uspoređivati? I ako je nas 2, 3, a šta mi imamo od toga? Vi se doslovno znate, druga borba znaš. Pa da idemo rađe trenirati, pa idemo se van boriti, idemo van raditi rezultate, ideš graditi onda povijest. Jer hrvatski ženski MMA ne postoji. Mi smo sad generacija i mi postavljamo ljestvicu za iduće generacije. I to je onako po meni u jednu ruku kao odgovornost, a u drugu ruku mi je to super jer mi pišemo povijest realno. Jer ne postoji povijest hrvatskog ženskog, balkanskog ženskog MMA uopće ne postoji. Mi smo sad dobile priliku, sad mi cure koje smo se odlučile baviti time, mi smo dobile priliku to sve izgraditi. Tako da kažem, nema smisla, nego ima smisla jedino da to idemo graditi. I to zdravo rivalstvo, da guramo jedni druge, jedna hoće biti bolja od druge, u nekakvim konačnim rezultatima, da, apsolutno. I to je normalno i toga treba biti jer i to te svakim, čini boljim. Pa da, gurate naprijed, Htio sam te pitati, to sam recimo isto sa curama baš pričao, da li si, vjerujem da jesi sigurno, jesi li imala nekakva negativna iskustva, odnosno neke predrasude zbog toga što si cura i baviš se MMA sportom? Jel treba mi šta više reći? A jasno mi je sve. Tak su otprilike i cure isto reagirali. Za početak mi je uopće doma bio problem. Normalno, mislim, nisam bila od malena u borilačkom pa da su naši roditelji navikli nego sam ja došla prek noći i odlučila ja ću biti profi. Onda mi je stari rekao, jesi ti normalna? Postoje cure koje od malena se valjaju po tatami u kimonu i ne znam šta i ti si sad baš odlučila. Ja rekao, pa baš zato. Kaže on, ne ide to preko noći. Rekao, znam tata, baš zato što ne ide preko noći i baš zato što imam teži put, ja hoću vidjeti da ja mogu. Moja teorija, svako u životu, bilo šta da se odluči u bilo kojem trenu raditi može, ako je spreman raditi krvavo. Svako, bilo šta. Ako i nisi talent za nešto, pa dobro, naučit ćeš. Nije uopće bitno. Talent nije uopće presudan u svemu uvijek. To mislim da je uopće poznato. Tako da bilo je predrasuda i dan danas isto svakakve komentare čujem i strašno. Od negativnih komentara moram reći da rijetko kad čujem negativni komentar od žene
da se bavim time. Da. Rijetko kada. Da. Što nisam očekivala. Ja sam mislila da će i one u smislu kao, pa nije to ženstveno. Ok, nije ženstveno, slažem se. A s druge strane, jako puno muški koji sam shvatila da ima baš onako ružne komentare su uglavnom muški koji imaju problema s egom, koji nikad ne bi imali muda ući u kavez ili ring. To su ljudi koji imaju problema sa time. Da. Ljudi koji imaju problema sa time da gledaju da neko nanosi ženi ozljede, mogu razumjeti, ali samim time ne smiju umanjivati trud koji je žena prošla da bi se našla u tom kavezu. Tako da predrasuda će uvijek biti, a između ostalog želim u budućnosti jednog dana, ako ću imati veću platformu recimo na društvenim mrežama, želim upravo ju koristiti za to, između ostalog da skinem te predrasude. Kažem, postoji već sad u UFC-u koliko žena koje su majke, dobre borkinje, žene i sve to. Zašto ne? Zašto ne? Pa vremena se mijenjaju, vremena se mijenjaju. Da. Zato te to je pitanje, zato sam to i cure pitao, to je onako goruće pitanje, mislim općenito za ženski sport, općenito, ne samo za MMA, nego jer uvijek je nekako u sjeni i uvijek to ljudi shvaćaju kao da je to nešto, kao da je to neka razlika, mislim, cure treniraju isto koliko treniraju dečki, ako ne i više. Ako ne i više. Tako da ne razumijem gdje je tu A sad si me podsjetila baš za mamu, kad si rekla, to nedavno sam vidio, da li Kuba ili tak negdje, nemam pojma, Južna Amerika čak, ne znam, ženska profesionalno igra košarku i na time outu izađe i bebu podoji ovo lagano i uleti nazad, ubaci tricu, nastaviti dalje igrati. Ozbiljno? Svaka čast, ženska ti fura bebu, doslovna beba s njom na treninzima ti onak brije, ona tam igra košarku profesionalno, bolesno. Kakva priča. Da, ne možeš vjerovati. Ali to ti je to. Sve se može, sve se može. Samo je kako se ti organiziraš, postaviš. Nije lako. Nije lako, naravno. Ali realno bilo bi dosadno da je lako. Znaš, neko ko se bavi MMA, sigurno se ne bavi time zato što očekuje da je to lako. Ćeš ti doći, rećeš i samo napljuskati i vidiš doma. To kao laka lova, znaš. To kad mi kažu, pa super, ti se tučeš i još si plaćena za to. Ja se mislim, ajde dođi, provedi tjedan dana sa mnom u Njemačkoj i samo živi vojnički, jest, trenirat, spavat. Budi žensko samo sa muškima u stanu i dvorani, pa ću te pitat koliko je lako zarađen novac. I onda se pripremaš mjesecima, onda još izgubiš meč. To je to. Ulažeš sve, a nitko ti ne može garantirati da ćeš stvarno uspjeti ono što želiš. Teškaš u boksu daš dobiti za jednu borbu, ne znam koliko, stotina miliona, pa da si ti mirna i da ne vreš više nikad ništa. Radiš jedan money fight i super. A nema toga. Trgaj, grizi, snalazi se. Pa to je, mislim, UFC-u koja je najjača kao organizacija, mislim ne kao nego je, realno oni su onak fakat malo plaćeni. S obzirom koliko ih ljudi gleda i koliko ih prate, koliko je to boom, to je ovisi kosi, ali većina ih je premalo. Jer UFC, znači ti kad uđeš u UFC, ti si top liga, ti si među najboljima na svijetu. Meni bi svi trebali zaslužiti nekakvu dobro, a nije da ne mogu isfinancirati, nego neće. To je meni ja zbog toga sam prestala malo pratiti UFC isto jer... Ali fascinantno mi je da se njih više ne pobuni. To mi je fascinantno, iskreno. A opet realno da ti UFC stavi ugovor na stol i gurne. I da si pogotovo si iz neke državice, naš, i sad dobiješ priliku prvi se boriti za $5,000. Nije bitno, ali ja sam prvi. To je to, jer MMA borci većinom imaju stvarno veliki ego, moraju imati jer ih to gura naprijed. I većina njih stvarno se ne bori isključivo radi novaca. Jasno. Rijetko ko. Onaj ko se bori isključivo radi novaca, to se vidi. To se vidi u kavezu, to se vidi po rezultatima. Ali većina stvarno ne. Jer ti gradiš svoj legacy, svoju ostavštinu koju gradiš i to ti je nekakav cilj. To obuhvaća puno više toga nego samo lovu. Tako da...
Ne znam. Zato mi je zanimljivo sad John Jones i Dana White, kak imam osjećaj da ga Jones više sprda, znaš kako 10 miliona ili ništa i to baš da provocira. A mislim, ja kažem, po meni je u pravu, jer to gledaju fakat milijuni, tak da nije više to neki mali sportić. Dobro, sad ćemo na drugu igru. Druga igra, ovako, svako dobi po balon. Thank you. Igrajte kamen, škare, papir ili par nepar, ko će prvi, to je nebitno. Kamen, škare, papir, spok, a? Možeš ti prvo. Da. Nisam bio siguran. Hoćemo igrat. Ma igraj ti prvo. Ajde, ja ću prva. Ovako onak će izgubiti, tako da. Ovako, imate 2 minute i cilj vam je ovako, napuhat balon. I tu je zapravo najveći problem ljudima, znači moraš si naći neki balansić, biti s balonom, pušiš skroz do kraja. Ako ti padne dole, vraćaš se iz početka, naravno. Ako tipa puhneš pa ti se desi ovo, onda vratimo tu, to toleriramo, ne? Ako padne sa stola, ideš iz početka. Čekaj, 1-2 minute za i napuhat balon i to napraviti. Napuši sad balon. Aha, okay. Ali kad ti krene 2 minute, onda nema stajanja, nek pušiš onak koliko stigneš i tak. Iako ja mislim da je jedan dečko, zapravo ne mislim nego je, ja mislim, je li je zapravo na kraju, jedini je uspio napuhati toliko balon, da je uspio do kraja doći, znači, sa jednim, da. Ali ga napuhao toliko da sam brio da će puknuti. Pa baš sam htjela pitat koliko je on mogao napuhati. A on ga je napuhao, brine. Tak da ono, kako mogu gledati. Mene strah. Pa ja ga isto gledam, mislim si rekao, dobro, gledaj će grune. Oprezno. I mene malo strah. Misliš malo, ništa. Mislim prije nekaj. Ne, više riskiram. Da, neću. Neću. Čekaj. 2 minute. To. Dobro, ajde, brzo si pohvatala Znaš di trebaš puhat, onako. Dobro, polako, imaš vremena. Sve se to stigne. Srušit ću se u nesvijest. Da, ima tu, ako je loše sjedni, popi malo sokića, dobro. Ja ovu igru ne bi mogao igrati. Majke mi, ja bi tu se srušio u nesvijest, brijem. Kaj imaš podkapacitet? Pa bogati, kaj moj zrak ne radi. Ovo je malo možda dolje, a zapravo ne znam više ni sam kako ide. Svako ima svoju neku tehniku. Da, kužiš. Danas bi mogao igrat prvi put s nama, pa ćemo trojčeka igrat. Pa da se tu srušim. Ja volim guštat, gledat nas kak se mučite. Meni je to ljepše. Fakat ću se srušiti. Ja imam izgovor, ja nisam u treningu, kužiš. Dobro, ajde. Broji se do kući došla. To elegantno radim. Dobro, ti 10 sekundi. Opa. Ovo je zadnji bio odlučujući. Bez ovog ne znam kak bi to odradili. Dobro, tu si bila. Ajde, dobro, nije tako loše. Ne, pa dobro. Da nije palo nijedno. Da, pa kužiš. To ti je. Kao tješim se. Bolje nego da si došla do kraja. Mislio sam da su lakše napušati. A jel?
već si crven. Probaj ovu taktiku. Još deri. Dobro, ovako. Evo, imaš još 20 sekundi, možeš još ovako malo odmorit dok on ovo izvrti. Dobro si ga, da. Ovo je sad već blizu. Ovo je sad već blizu. Ti sad ideš iz jednog šusa. Ti si tu bila nekaj, jel? Da, u ravnini, točno ovako ona bila. Super. Potrudila se, nisam vidio da Staki igra jednu igru. Ti si išla totalno drugačiji sistem, nisi napuhala jedno veliko, nek se 700 puta malo, onako. Da, nažalost, prvo nisam htjela pustiti da se skroz isprazni, da kao lakše, ali nije lakše. Nije. Lakše ga je napuhati s početka. Kad ti jednu lastovicu uvalim. Tak sam odrastao. Ja se pitam Ja mi se boji leđa okrenuti. Ja se pitam kako ovo nisi igrao igre. Igrala je Sara, nisam ja igrao. On je gledao kako se ja igram. U kutu nekom iz straha. Ne. Dobro, pusti možda ne padne dole. Nikad ne znaš. To je varanje. Kako je ovo dobra igra, to ćemo doma igrati. S vama je dobro ovoga, zato kad vi se ne morate doslovno ni natjecati, odnosno onak podbadati, vi sam počete smijati jedan i drugi i doslovno stane igra, onako vrijeme ide i umirate to od svega. Imaš još 10 sekundi, ovdje je sad pritisak totalno, ako šutneš dolje, gotovo si. A već je pobjedio, već je dalje dogurao. Ako mu ne padne, kužiš, to je problem. Evo ga. To službeno se odnio i za drugu tako pobjedu. malo. Da. Tak ti meni zvučiš kad pričaš. Najviše brijem uživali od svih koji su Pa iskreno ne čudi me to. Uživali bi još i više da smo doma, vjerojatno. A dobro, mi smo, stvarno. Ovo vraćamo, oni koriste iste balone na sve. Da, oni su isto. To obavezno morate vratiti. Pogotovo sad kao korona, znaš. Da. To je to. To obavezno. Pa ne bomo balone kupovali svaki. Zabavno. Pusti ga. U kameramana. Nice. Eto, dobili si 10 poklon. bodova. Da, ovo ti je 10 bodova. Sorry, moju slinu si dobio. Nema problema. Zvonček. Dobro. Ajmo Benju Shadow. Da. Svi su naviknuti koji dođu tu na ovaj zvuk. Nikom nije to problem. Dobro, mislim da sam sve pokrio. Čekaj, još jedna tura. Kako je dobro. Hippie van. Još. Neću nič hvala. Da. Hippie van. Ne ima baš ovoga. Baš ima dobrih stvari. Je, mi smo baš onako isto hippie souls. I ova je na ovu boksersku vreću i rukavicu. Da, u old school Dole, vidjela sam da. top. I ove su rukavice isto i ova kaciga isto. Baš teški old school. Ček, to je sve iz Tomine kolekcije, ili? Koliko ja znam. Sad da li... Je. Top. Pa kad je ovoga... Dobro, ovo je neke igračke kaj nosi to reći. O, brija, gle. Znači, autić na daljinski koji ti je spojen. Jao, to sam ja imala ko mala. Autić, ja to nisam nikad vidio. Nisam Kaj? Ja, autić na daljinski koji sam vidio nije bio spojen s autom. Pa da.
Moraš trčati za autom, ne pušti. ali osobno. Pa da, pa ali dosta. A ja sam imala bager na... Ja nisam, eto. Toliko o tome. Da. A to ti 5 godina je velika razlika. Pa no. Ali fakat je. Ali ja mislim da ja nisam. Pa čekaj, ti si moje godište. Da, ali ja brinem da ja nisam to nikad. A jao, idući put ću ti dofurati jer onda imaš za doma. Ali kad je brinem da onak nisam imao puno tih autića na... Akumulatori, na daljinski. Ali sam ti imao sve ove male, imao sam ti takvu kolekciju da mi je žao da, ja sam to dao, stara radi u vrtiću, ja sam njoj dao sve neke nosi klinicima, sad mi je čak žao. Znači to ti je bila kolekcija tih malih autića, ja sam ti ko klinac kroz cijeli stan napravio kolonu, ovak, krug oko stana. Od sobe do dnevnog boravka i ne znam, znaš ti koliko je to autića bilo? Dobro, i mi smo imali. Ja sam autocestu koju sam slagao, to i onda uvijek sam kolonate radio i sudare. Autići su mi bili top, ja sam onak, s 3 godine sam znao više o autima nego i sad znam. Majke mi, ne znam kako je to moguće, ali moguće. Dobro, ja se isto više s autićima nek s barbikama igrao u svakom slučaju. Autići su... Vjerojatno, nitko nije iznenađen, jel? Barbike malo iznabiješ. Ja sam im rezala kosu. Moja sestra ti je imala, znači, barbike i veliki ko dvorac, neki koji je dobila od ne znam koga, ona je to imala isto 20 godina staro sve. Ja sam imao nekog Batmana ili neki kurac, ja sam se igrao sa tom kućom, a meni ta kuća bila za divljanje. Ja sam ti tamo razkrio prozore po toj kući a tuku se, znaš, potrgao sve unutra, sestra to kad je otvorila, kad je vidjela na kaj to liči, ja sam to podrobio sve, meni je bio gušt. Znaš, kao oni se šoraju, podleti u stol pa razbi prozor, sve trga, ja to s rukama drobim, ali kao to su oni napravili dok se tukli, jebi ga. Tako da to je, znaš, isto može dobro poslužiti. Tvoja sestra isto bila sretna dok je odrastala s tobom, jel da? Pa, znaš kaj je moram priznati da je ona bila tlačitelj, tako da morao sam je vratiti bar na neki način. Sve do ne znam kojeg, 7. 8. razreda kad sam se onak izdužio samo jednom i onda sam bio gro veći. I onda je onak, tu je onda stala. Malo stalo. Tu je stala dominacija, da, ali prije, Isuse Bože, to je bilo neugodno. Dobro, idemo sada opet na ozbiljnije teme. Zanemarimo ove traume, znači. Kao ispovjedi ovdje. Flashback. Svako ima svoj trenutak, idemo sad dalje. Sad planovi neki ovak bliži, koji su što se tiče nekakvih mečeva za oboje, pripreme, u kakvim ste sad fazama, kako je situacija? Ja čekam, mislim da bi se trebala na ljeto boriti. Mislim da će uskoro biti nekakve novosti. Ja sad to čekam, ja već lagano sam cijelo vrijeme u nekakvim pripremama u smislu održavam kondiciju na visokom nivou. Tako da kad krenem u baš kamp da budem već da budem spremna za to što me čeka. Tako da... Ja samo nastavim s trenicima, moram nabijati kondiciju, to mi je zapravo najveća mana, ta pluća, jer nisam se nikad susreo s takvom kondicijom. Boksačka je stvarno posebna i noge, i ruke, i pluća, sve. Tako da sad samo treninzi moram trčanje pojačati, jer trčanje ne volim nikako. A to je jedna od najbitnijih stvari. Tako da i onda isto vidjet ću sa Sarom, ću isto gledati da idem na njezine borbe. Isto probat ćemo se nekako to ljeto uskladiti, da zajedno i na more negdje odemo i tako. Ti sad ovo što si se borio, to je bila boksačka liga. Boksačka liga, da. To sad, kak je sad s tim? To sad se nastavlja dalje, imaš... Ne znam. Mislim da bi trebala biti sad uskoro opet još jedna, ali sad sve od zadnjih dana se ne znam zbog korona. Znam, zato i pitam i to je onak baš nezahvalno. Ljudi se pripremaju, skidaju kile i onda... Ali niko nih ne zna. Onak svi onak, pa ne znam, možda sad, možda u 10. mjesecu, možda u 11. možda nikad. Baš je doslovno je svima tak i to je neka... To je katastrofa. Mislim, tu trebaš skidati kile u tim sportovima. Znaš koliko puta se meni već dogodilo da krenem skidati kile, stvarno da nije zdravo, ne može biti zdravo za tijelo, da svako malo tijelo varira u kilaži, naš. I onda me dozovu, kažu nema. Katastrofa. Kak je tu onak, pa mislim da više manje od gledatelja su svi upoznati kakva je situacija u Hrvatskoj i bila što se tiče tih restrikcija. To kak je to u Njemačkoj bilo? U duplo gore. U Njemačkoj je zatvoreno sve. Sad su otvoreni supermarketi i
Lažem. Sad su otvorili kao ove dućane sa odjećom i obućom, ali mora se prije najaviti nešto preko interneta. Nemam pojma, ova Merkelica stvarno nije normalna. Znaš li šta je ta žena htjela napraviti oko Uskrsa? Htjela je od 1. do 5. 4. zatvoriti da ne radi ni dućani s hranom ništa. I onda su ljudi rekli, jesi ti normalna? Dok je bilo ratno doba, nisu nas tako zatvarali i ti sad hoćeš da mi jednostavno prestane život, sve stane. I onda se ispričala kad je čina njoj kao ne, ispričavam se, kao ne, kao krivo sam ja naš. Halo, jesi luda? Stvarno, Njemci nisu normalni. Još ti je gore od svega što Njemci nisu kao Balkanci ovdje kao kažu u Hrvatskoj morate nositi kao na cesti u masku, nitko ti ju neće staviti, da mi dođe morijak, kažem, rekao, jesi ti lud? Ja na cesti... Da. A tamo te susjedi gledaju, jel pratiš pravila, ako ne zovu ti zamisli baš poremećeni. Mislim, previše su, znaš, bilo šta da im napišeš na papir, ako to kažeš što je sad zakon, oni će se držati. Nema tu razmišljanja svojom glavom, znaš. Tamo ti svi hodaju na cesti s tim šukavim maskama, izgledaju ko psi sa brnjicama. Stvarno, i ja kad idem u grad, ja ju skinem. Fuck you, vani sam na cesti. Pa meni kad je prvo tu su isto nešto krenuli kao da će se morat nositi vani. Rekao, kaj šetal pesa po nasipu s maskom, nema nikog oko mene. Da. Ja bom masku, kako to ima smisla. To ti kažem. Ok, u busu, tramvaju, di su ljudi, normalno, ali vani na cesti gdje je otvoreno. Ti meni braniš da ja dišem zrak normalno, o čem pričamo. Katastrofa. Pa te maske sam... još 10 put više bakterija i svega. Jel' tako? Užas. Mislim, usta su valjda najgora. Najviše bakterija kod ljudi su u ustima i onda ti imaš masku, ne znam, na poslu 8 sati i cijelo vrijeme dišeš iz usta. To kaj ti, mislim, katastrofa. Kako dobro. Nikak. A što se tiče dvorana, kak je isto to sve bilo? Dvorane, sad je zatvoreno trenutno. Radimo na tome da uspiju, da dopuste u biti da samo mi profesionalci treniramo, mi recimo da bude popis ljudi ili nešto. Pretpostavljam da će se onda morati prije obavljati nekakvi testovi ili nešto tako. Kažem, nije problem bilo šta, samo da uspijemo normalno opet trenirati sa trenerima u dvorani. Jer sad je svi se snalazimo po vani, ima nekih dvorana koje su otvorene. Recimo u Njemačkoj Hrvaći smiju trenirati i tako olimpijski sportovi isto. Isto samo koji se natječu normalno natjecatelji. A kažem, mi sa MMA se sad borimo još uvijek, pa isto kao i ovdje. To nisam iskreno znao za Njemce da isto nije, da isto situacija kao kod nas. Da. Mislim, ja bih rekla da je svugdje, s obzirom da nije, svugdje di žele zatvoriti džimove, s obzirom da nije olimpijski sport. Pa ne znam, Švedska je općenito otvorena kompletno, oni nemaju problema ni s treninzima, ni sa čim. Ne znam, to mi je onak totalno suludo, znači recimo da sam ja sad u UFC-u i ja sam sad tu, jer sam u Zagrebu, zašto bi bio u Americi kad mogu biti tu i sad ja ne bi smio tu recimo trenirati. Tako je. Po toj logici, ne? Tako je. Imam meč od, ne znam, $500,000 za prvaka, ali ne smijem tu trenirati jer nisam profesionalac. To ti kažem, svi će ti dogovoriti meč, to nije problem, ali niko neće razmišljati da ti trebaš isto trenirati negdje da bi mogu odraditi taj meč. Tako da je sranje malo, ali snalazi se svat. Mislim, svi smo u istoj situaciji. Jasno, svi to isto. A recimo u Poljskoj profesionalci baš mogu službeno legalno trenirati. Čak im daju papire organizacije njihove i da će se boriti bla 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 i nema problema, baš je legalno. Ti si sad nedavno bila u Poljskoj? Da, bili smo, kad su nam zatvorili gym baš službeno, išli smo, Anton je išao završiti svoje pripreme za borbu i tako da je još nas par otišlo s njim u nekakav, ajmo reći, mini kamp. Bili smo 3 tjedna skoro, tako da bilo je dobro. Trenirala sam u VCA gymu, gdje trenira, ne znam, Janikovski, sad trenira i Karolina Ovčarž i Jan Blahović. Najvažnijeg nisam rekla. Onaj kako se zove Blahović, tako da trenirala sam s njegovim trenerima isto. Ok su ekipa, skroz ok su ekipa, ali nije to, iskreno, intenzitet treninga nije kao što u FD gymu i meni to smeta. Ja sam navikla trenirati jače, znam da sam nakon
prvih, ne znam, tjedan dana zvala trenera i rekla šta da radim, ovdje mi je, hoću, daj mi neki trening, nešto, nisam zadovoljna. Tako da ok je bilo, ali Njemačka je Njemačka. To je taj vojni režim u Njemačkoj. To je to. A Poljaci se full dižu u tome, odnosno ne da se dižu, nego oni su full nabrijani na MMA zato. Da, to se meni jedino sviđa kod njih, oni su stvarno ludi. Oni su toliko ludi za bilo kakvom vrstom borbe. MMA, oni još uvijek se bore vale tudo, bez rukavica, bez ičega. Sad im je dobro, Bernakar je sad svugdje počeo se malo popularizirati, ali baš tamo je njima je to sve normalno. Ono što je nama kao ekstremno, njima je to normalno. I oni su svi, većina ih je, izgledaju svi ko od stijene odvaljeni prirodno i tako gromade. Oni tamo njihovi nogometni navijači, znam da su isto totalno strašno. Njima je to isto, guš, nađe se njih 20 i zubijaju se. To ti je to. U batinama i odeš, to ti je to. Svi su takvi. Pa je, baš je bolesno. Imaju taj valjda neki ne znam zakaj bi imali ratnički mentalitet, ali očito imaju neki taj... Zašto? A dobro, razmisli malo njihovu povijest, u svakom dijelu povijesti ih je neko A kuši nasu, iskreno, dobro, ali baš su oni bili na udaru, Oni su svima u prolazu, kogod prolazi, prođe kroz Poljsku. To ti kažem. To je bilo neugodno. Dobro, ja sad imam ovakve informacije insajderske o nekom dokumentarcu koji si snimala, pa me zanima koja je to priča, šta je to bilo. Dokumentarac je u izradi, u principu 2, ali sad se radi na završetku prvog. Anđelo Jurkas, koji je inače kod nas ovako dosta popularan, mi se bio javio da bi radio dokumentarac, s tim da je to bilo prije nego što sam ja uopće otišla u Njemačku. Ja sam bila početnik. I onda sam ga, bilo mi je neugodno, iskreno sam mu rekla zašto, nećeš pričekati da prvo napravim neki rezultat, da gradimo priču. Kaže on ne, jer mi ne zanima u principu tvoj krajnji rezultat. Mene zanima baš to, taj način na koji, taj tvoj mindset, način na koji ti razmišljaš, zbog čega si ti iz čista mira krenula sa time, otkud ti hrabrosti, bla, 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 sve to skupa. Tako da onako zanimljiva priča za izgraditi, zanimljiv materijal za izgraditi dokumentarac. To je još u izradi, trebalo bi se sad uskoro ići završavati, bit će kraći. I nakon toga radimo još jedan dokumentarac sa drugom ekipom, jedna mlađa ekipa koja inače radi sa dosta onako dobrih stranih produkcija, ali su se skupili isto ovdje. Ja nisam nič vidio da sam čuo. Jao. Dobro, ovo je sad dio podcasta. Da, mora biti ovako. Uglavnom, ja sam pričala sad, a znam dokumentar. Znaš, moja koncentracija ti je ko štene malo. Još ja čujem nešto sa strane, odmah se okrenem. Meni je s prstom, znaš, ovako. Sad najko da se isključiš, Uglavnom, taj drugi dokumentarac će biti, isto će biti o mom mindsetu, ali bit će i tu će se snimati i nekakvi moji treninzi u Njemačkoj i tako dalje. Tako da će biti 2 dokumentarca sa različitim fokusom priče. Tako da, eto, vidjet ćemo. Ja osobno, kažem, meni je bilo neugodno da se snima dokumentarac o meni, jer, znaš, koliko ima, recimo, sportaša u Hrvatskoj koji su odlični, kojima niko ne snima ništa. Mislim, to je do naših ljudi, nije do sportaša, nego do ljudi koji se bave tim stvarima. Ali, s druge strane, opet, kad sam dobila priliku, već kad su mi se ta vrata otvorila sama od sebe, mislim da je bitno iskoristiti. Mislim da je odlična platforma za iskoristiti, točno da ispričam svoju priču na način na koji želim. Jer onako moja priča se sastoji od jako puno dijelova i to sam isto odlučila. To ću od borbe do borbe lagano otkrivati sve ono zašto se ja točno ovime bavim i koji su moji motivi i tako dalje. Jer ima ih puno.
Dobro, saznao sam još jednu insajdersku informaciju o tvojoj karijeri manekenskoj. Ajoj. To nisi spomenula na početku ovoga, pa eto da te pitam, to je recimo... Ja to ne bi nazvala karijerom. Aha. Prije 2 godine je to bilo. Kad je bio Zagreb Fashion Destination u Zagrebu, logično, naša dizajnerica Martina Herak, meni jedna od naših najdražih dizajnerica osobno, odlučila me uključiti u projekt. U principu ima i dio snimke u dokumentarcu smo radili. Radila sam i photoshooting za njeno predstavljanje kolekcije tadašnje nove. Isto tako sam odradila jedan, kako se zove? Zablokirao. Revija. Da, reviju. To, revija. Ja sam isto onak kao još može biti. Revija. Falila mi je ta riječ. Uglavnom, odradila sam jednu reviju i photoshooting ok, ali za reviju mislim da fakat nisam. Znači, ne mreš nekoga ko hoda ko Rambo staviti da ti hoda pored svih tih manekenki od 50 kila, sve ukupno, sve skupa ima 50 kila. Da dođem ja od skoro 70 kila, koja ne mrem skupiti noge i ruke i tam se šećem po pisti, pa mislim, ljudi su mi vrištali. Mislim, vrištala sam i ja. Ali dobro, bilo je jako lijepo iskustvo. Kažem, ne znam da li bi se vidjela da baš se šećem po pisti, ali photoshooting bi radila, pogotovo kad se radi o nekakvoj sportskoj opremi i to je sve definitivno, zašto ne. Radila sam i sad nedavno u Berlinu isto nekakav shooting, to je malo drugačija vrsta, onako je više orijentirano umjetnički, nije sad marketinški, full onako alternativno, ajmo reći. Ali to mi se iskustvo recimo jako svidjelo i baš super. Mogu se zamisliti u tim nekakvim vodama ovako sa strane. Ne kao nekakav fokus, to ne. To ovako, za animacija. Da. Imaš ti možda tako neku karijeru koju nam želiš danas otkriti Ne, ja kamere, to ne volim nikako. Više Sara za to. Žao mi je, navikni se. Ali mislim, da isto nešto dođe, naravno ne bi odbio, ali sada ću ići nešto siliti, to ne, to baš Ne bi odbio, dobro da znam. Sad će ti sestra doći ponovno, koju ne možeš odbiti. Dobro, ništa, sad smo s ovim ovako malo slađim temama, iako sam zaboravio nešto jako bitno isto. Ne znam da li to spada pod ono pitanje predrasuda, ali imam još jednu insajdersku informaciju o tvojem izletu na Zrću. To je dobra priča. To je dobra, mislim da sam već pričala negdje čak i javno, ako se ne varam. To je bilo zanimljivo. Ovako, inače nisam osoba, uvijek ću maksimalno van izbjegavati bilo kakve probleme. Ali. Veliko i bitno, ali. Ako netko pretjera, onda ću vratiti. Normalno. Bili smo na Zrću, bili smo, čini mi se, na Steve Aokiju, tako nešto, ništa posebno. Bili smo u VIP dijelu gdje je bilo toliko puno ljudi da sam se ja stala, bio je sličan ovako malo manji kauč, stala sam se gore da mogu vidjeti jer ne mogu se micat. Došao je neki lik, mislim da je bio Talijan koji je bio mrtav pijan. Kaže, ja ću te i potegnuti noge dole, ok? Ja rekao, pa idi probaj, molim te, kao nešto Fradi mi potegne noge, ja u zraku uspjela sam zakopčati trokut, pala lijepo na kauč, meni ništa, krenem ga gušit, čovjek tapka i ja ga neću pustiti. Ja rekao, sad čekaj. I vidim već lagano je vobli, naš špagete i to. Pustim ga, ako ga gurnem, rekao, hoćeš sad još high kick da završimo priču ili šta ćemo? I on samo ovako okrenuo, otišao, nije me više nitko dirao satak večer. Meni super. Ok, kao, to mi ne smeta, tu može biti. Nema problema. A budala, zamisli, šta ti treba biti da iz čistog njega dođeš random, curiješ i potegnut noge u zrak? Pa ajde.
Valjda neću to više ponoviti više nikad. Možda bi trebalo biti kao šala, iako je onak jako baš loša. jako i nije smiješno. Ne znam kakav je bio pristup njegov, znaš, da li je bilo... Nije baš bilo simpatično. Dobro, tamo se svašta stvarno može doživjeti. Da. Tako da, to je isto baš priča za sebe. Ok, sad idemo na zadnju igru. U zadnjoj igri znači, možeš pobijediti bodovno brata i znači džabe mu kaj je pobjedio prve 2 igre. To mi se sviđa. I možda će ti se svidjeti ovo, ovdje nema čaša. To! Eto, to je posebno za tebe smo pripremili da nema čaša. Jednostavna igra, znači ja ću vam pustiti, dobit ćete slušalice, ja ću vam pustiti glazbu na te slušalice da vi ne čujete ništa. I jedan drugom govorite riječi. Znači prvi dio, tu se morate se potruditi, znači ne smijat dok govorite riječi, jer ovaj koji čita s usana neće niš skužiti dok se vi smijete. Samo zato. Teško. Imat ćete prvo svako 3 riječi. Ako vam treba pomoć mogu ja letiti, možete doslovno kaj god. I to je to, onak malo slobodno ponavljate drugoj osobi tu riječ i niš, malo ćemo se smijati svemu kaj... To mi se sviđa. Kaj pogađate. Biće veselo. Ko će prvi isto možete par ili kako god ili... Neđe, ti si prvi sa slušalicama. Dobro. Eto, odlučila je starija. Odlučila je. Prošlo je, on odlučio. Ne, to je legit. Dobro, kak je rekao? Dobro. Već jadan istraumatiziran. Opet se vrati na početak. Flashback je odmah, da. Sjetim se daljinskog, sa mnom doma imamo 2 čak, tako da ono... To su ovi moderni, sad kojiš moraš imati 6 daljinskih, da bi mogao okrenuti si na nogomet, nemam pojma. Da, to ti je to. Imaš dobre čarape. A? Su dobre? Da, prejaki su. Ja sam inače fan čarapa, ali ozbiljno. Ja isto. Meni je to baš dobra brija. Meni isto. Pa je, znači kad biš imao crne čarape uvijek, zašto to, mora ima drugačije čarape. Kaže Sara sa bratovim crnim čarapima. Da, kaže Sara, crne šuze, crne čarape. Mama me natjerala da obučem jednobojne čarape. Vidiš, nisi trebala slušati, trebala si doći u boji. Eto, vidiš. Znam za idući put. Tako je. Idemo s ovom pjesmom, jer smo s ovom, ja mislim da su svi imali ovu pjesmu. Ovo je onako naš provjereno, ja znam da ne čuješ ništa. Čekaj, koja je djeva, ovo je... A mi izmišljamo riječi. Ćemo govoriti ili da imamo zadane? Vi smišljate i velim, imam ja pomoć ako malo... Aha, mi smišljamo, ja sam mislila imamo nešto ćemo dobiti. Kaj god ti padne na pamet, ali ako velim, ako zašteka, čekaj da vidimo sad test, da li čuje. Čekaj da smislim riječ. Počni s jednom laganom, s mrkvom kreni. Mrkva je uvijek dobra. Okay. Nije ni krenulo, već vidi. Može. Mrkva. Mrkva? Ovo je bilo prelagano. Sad me zbedirao, nisam bio da će ovo tako lagano riješiti. Kombajn. Kombajn. Kopar. No. Dobro je krenuo. Kombajn. Probaj. Kombajn. Aj sporije malo. Tu ću ti još gore vrijeme. Ko? Kombajn. Kopaj. Dobro, Popaj. blizu si Popaj. Ne. Kombajn. Pa ga nemam pojma. Kaj sad? Ajde, odi na sljedeću pa ćemo se vratiti. On je odlučio. Dobro, eto, da. Ja sam htio reći da mu još par puta, ali ja vam sad odlučio. Sljedeću
Sljedeća nek bude... Glineno. Glineno. Ponovi. Ne mogu govoriti nešto što ima s, jer ti govorim s, i onda ti ne skušim. Dobro da nisam sve koristili. Glineno. 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 Pa čekam. Čekala da kaži. Glineno. Nešto talijansko. Glineno. Glineno. Mlijeko. Blizu. Probaj. Glineno. Pa probaj. Pa uopće ne kužim kaj govoriš. Glineno. To je na hrvatskom. To je onda njemačke riječi, pa ne mi nikad niko pogodio. Da, fakat ne znam. Glineno. Ljeto. Glineno. Kužiš glineni golub i onda ga pucaš. Ne, a? Sačmarice. Pa dobro, kao ono, dobro smo pokazali. Ali ovo kaj ne ti to putaš. Tu putaš. Ok, iduća. Kombajn. To je druga reč, je? Da, rad. Ajde opet. Kombajn. Šta derim, ovak me čuje. Kako si misliš da ćeš mi pomoći, znaš? Kombajn. To su dobre riječi. Kombajn. Ajde još jednom. Kombajn. Kombajn. Da! Svaka čast, je. Jesi ugasio muziku ili? A nije. Svaka čast. Dobro, gotovo je, 3 riječi. To je to. Svaka čast na Bravo, kombajnu. 2 si pogodio. 3 riječi i 2 si pogodio. Treća je bila glineno. A to mi je, htio sam reći glineni golub. Pa niti pokazujem pucanje glinenih goluba. Ali dobro. Ne mogu vjerovat za kombajn. Baš sam htio skomentirati, kombajn i glineno, onak, baš su dobre riječi da nikad ne pogodiš. Kak je mrkvu pogodio odmah. Mrku si prebrzo pogodio. Odmah iz prve. Se zbediraš kao imam dobru prvu. Ide ti ista pjesma. Da bude sve fair. Šlapa. Šlapa? Ovo je. Šlapica. Nigdje ne mogu voditi, to je tako uvijek. Tako da. Ždrijelo. Isuse, ovo je nešto. Ja treba reći šanse ovo. Ždrijelo. Nema Boga, brije. Nema šanse. Žiljak? Ono, žuje pogodio. Ždrijelo. Mlijeko? Škombajn. Škombajn. Ždrijelo. Štrik? Ždrijelo. Triko? Štrikovlje. Štrikova. Drijelo. Žitno? Ždrijelo. Sad razmišljam nekoj riječi, onak tam pojma kako si ti rekao. Ništa, idemo na treću. Ajde na treću. Idemo na treću. Može malo pomoći, a? Ajde, ja ćemo nešto
Da nije ždrijelo, onak, ždrijelo je... Ne znam uopće kako mi palo to na pamet. Da, ja ne znam od kud si to izvukao, ali dobra je riječ za nikad ne pogoditi. Sigurno će imat dva, treće neće imat sigurno. Trofej. Evo, to je... Može. Trofej. Šta? Trofej. Trofej. Evo ga. To je to, 2-2 ste. Trebamo produžetke. Produžetke, a? Da, može skinuti. Čut koja je riječ bila? Da. Ždrijelo. Nema šanse. Nema šanse. Nema šanse. Ali moramo ovo produžetke jer ste oboje imali dvije. Dogovorite se neki znak kad ide druga riječ, čisto da on zna, znaš, mahni sam s rukom ili nešto. Jer ono, ti ćeš čuti 10 sekundi da... Čisto da, ono, da ne ostane na mrkvi, a treba reći ždrijelo. Mrkva u ždrijelo. Može. Može. Košarkaški. Košarkaška. Košarka. Košarkaški. Košarkaški. Da. Dobro. Idemo izvući. Možeš samo roke. Štit. Štit. Sam mu dala. Ljestve. Ljestve. Olakšavamo previše. Buhtla. Buhtla. Butina. Tovo. Buhtla. Buhtla. Bukake. Idiot. Ne znam. Ja jebim ga, sad sam se... Pivski. Pivski. Da. Sad sam sjebao, isključio sam se sam na bukake, o. A znam je dovoljno luda za to, tako da me ne bi čudilo fakat. Viš? Da, Koliko je sad riječi pogodio, nemam pojma, ovo je značilo. 4. 4, jer dve mi nije ni, jednu mi nije ni rekla. Pa kad sam se smijala. 4 od 5. Bukaki. Kad bu, tako nekak izgledalo. Buhtla, ali to je full slično. Ali ovako da govoriš izgleda tak malo. Kako daj reci da vidim. Ti govori to. Isuse Bože, suze su mi krenule majkevi sad, isključio sam se tu ovo pišti, vidite dalje. Mislim se mogu dobiti. Dobro, ima 20, dobro, ide. Ovo je među rundi. Isuse Bože. Čekaj. Pa nije još krenulo. Mogu ja slušati muziku sve jedno. Slušajte slobodno. Muzika za ulazak u ring. Pripremi se. Gladiator. Radijator. Regenerator. Gladiator. Gladijator. Svjetlo. Ha? Svjetlo. Svjetlo. Mikrofon. 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 Ključanica. 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 Šojka rugalica. Blizu. Rukavica. Rukavica. Štrik. 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 Štit. Štit. Štrik. Štrik je bio. Štikle. Štrik je bio, ali smo opet izjednačeni. Opet? Da, 4-4, ti si 4 isto pogodila. Moram svi se dobro reći, ne da mu dajem prelake riječi. Si googlala sad jebote, misli da ideš s razlogom. Nisam, nema signala. Da, nema. Bravo! Što je bilo dobro, da staviš i to onak u podcastu, to je bilo plakanje, onak kad Gero uleti. Akcija, svaki put tako. Zašto nemamo snimljeno kad Gero pada? Imamo, a ne vidi se on, da.
Isus, i to treba biti. Ali to je još bolje možda zato kaj se ne vidi, nek sam će se čutra. Kaj tu pada to. Možemo? Aj ti mali. Aha. Tak ne. You had one job. Nisi to je Gero uključio. Bože. Gero nam je sjelo emisiju, ajde. Medalja. Medalja. Pekara. Da. Medalja. Medalja. Molim? Medalja. Sjećam se glupo. Medalja. Dalje. Hokej. A? Hokej. 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 Noga. Hokej. Hokej. Nokat. Kako si došao? Hokej. Dalje. Bršljen. Bršljen. Ovo su dobre riječi, ovo ne budiš pogodio. Bršljen. Ne mogu to uopće skužiti kaj govoriš. Bršljen. Pišat. Vodio si 0. Nula si. Kaj je bilo? Bršljan je zadnja bila. Da. Hokej druga i kaj si prvo imala? Medalja. Medalja. Drugo je hokej? Da. Ne bi nikad pogodio. To si imala noga. Nokat. To je nekad odeš totalno krivom smjeru. Ali totalno, ni prvo slovo. Da. Onda je zajebano. Aha, čekaj da ja ovo A njoj nek svira. Evo. Ringišpil. Ringišpil. Frisbee. Joj. Ringišpil. Richard. Ringišpil. Ej, dobar. Elokventan. Isuse. Elokventan. Kaj? Elokventan. Lokventan. Maketa. Maketa. Makina. Zoro blizu. Maketa. Parkirna. Joj. Maketa. Maketa. Zadnje je bilo maketa. Drugo je bilo elokventan. Prvo ringišpil. Kako si bezobrazan. On je googlo. On baš je bezobrazan. On je googlo 100%. Nisam. Pa tu je mobitel cijelo vrijeme. Ništa, hajdemo nastaviti ovak. Niko nije pogodio, ni on pogodio. Ovo ćemo doma igrat. Ovo ćemo doma igrat. Vidi se da vam fali tih igra iz djeteta. Da. Sad ćete se tu isputati. Isusi. Aha, dobro, ajde. Ja sam reagirao kod onak. Jel imaš riječ? Imam. Mađarice. Fine Mađarice. Opet. Mađarice. Ba. Mađarice. Dalje. Ergometar. Isuse, krenuli su s Ergometar. Ergometar. Kaj? Ova vrijedi 2, Otorinolaringolog. Otorinolaringolog. Još ona... Koja riječ je toliko dugačka? Znala sam da ćeš otorinca pogoditi, ali ergometar... Ne, to nisam očekivao. Ergometar nisam očekivao. Bravo. Svaka čast na ove dvije. Kak je zadnio. Aha, čekaj. Dobro, je, 3 sekunde tamo. Počelo je? Nemaš reći da? Nemam reći da. Flaša. Flaša. Vražja. Flaša. Mrač. Flaša.
Vraća. Flaša. Povraća. Dalje. Šaman. Žaba. Šaman. Šlapa. Nije opet šlapa. Šaman. Žabar. Šaman. A krenula. Šaman. Šamar. Joj. Moram Zadnje da... slovo. Ajde, neću. Zid. Zec. Zid. Zid. Šta? A bok te. Kako je to riječ? Ali tako je, ali dosadno je. Zid, a dosad. Kaj je to bilo? Zid. Kako je to riječ? Pa mislim. I drugačija ti Ali kaže. dosadno tako, ono. Druga ti je bila šaman, a ti si rekla šamar. Ajoj. Još ti krenula nešto u brijemu. Šaba, pjesmi, baba. ti ovak ša, i onak bilo daš reći, a ti ba. Talking i gibberish. Ajoj. Dobro, bila si blizu. Da, bila si Ovdje si blizu. bila najbliže. Ovo ti ide bolje u svakom slučaju, nek čaša. Ajoj, ovo je Čaša dobra samo igra, kad sviđa mi piješ. se ova igra. To ćemo doma mami staviti slušalice. Ali ja ću Krenuti onak- šetat. Posebna je čar kad onak, ti si tu i pogađaš, a on ti lupa riječi, a sam čuješ čo... Da. Šaraman. Pojma kaj ti govori. Zid. Ja samo ovo vidim. Zid. Pa mislim. A kak je? Zid. Moram ti naglasiti da probaš Zid. slovo vidjeti. Zid. 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 Si još gore. Bar bi znao da je Z ili S. Zid. Zid. Katastrofa. Joj, majko ti. Možda se nasmio ovoga, moram priznat, ništa se s nikim nisam ovak izgledao s vama. Ja, nas dvoje u kombinaciji uvijek neki cirkus. Evo, dragi gledatelji, kao što možete vidjeti i naši dragi gosti, došlo je do velikih promjena. Uzdrmala se ljestvica i Božo više nije prvi. Božo, žao mi je, ali si na drugom mjestu, Benjamin je sad prvi, Sara je na 4. mjestu, ovako trenutno izgleda naša updateana ljestvica, ne mogu se sjetiti kako bi to na hrvatskom rekao. Ažurirana. Ažurirana, bravo majstore. Koja glupa riječ, Da, baš ažurirana. odvratna riječ. Ono. Nema veze s Kad mi vezom. dođe na mobitel, novo ažuriranje, mi nabiju u pod, ne mogu ažurirati. Evo, to je naša ažurirana ljestvica, sad ste vidjeli ovoga. Sve, ništa, mi vas očekujemo opet u emisiji, meni je bilo iznimno drago i ne znam... Bilo je jako zabavno. Jako zabavno je Jako bilo. Doći ćete nam opet i doći Naravno. ćete sa novim informacijama, nekim pobjedama, mečevima i tako, Naravno. nekim novim pričama. I na neke nove igre i neće biti čaša. Kad ćeš ti dolaziti, znači smislit ćemo neke igre, znači neće biti uopće čaša. Znači, Može, ne smije biti može. čaša. Probat ćemo mi nabaviti ovu tu, ovu igru što smo pričali. Može, to je odlično. To bi bilo, svi bi bili oduševljeni s ovom igrom. To bi bilo dobro, pogotovo u ovakvoj kombinaciji. Eto, hvala vam još jednom što ste bili s nama i kažem, nadam se da se brzo i vidimo. Sretno sa svim u budućnosti što je pred vama. Hvala ti, hvala na pozivu, bilo je stvarno zabavno, lijepo smo popričali, podružili se, tako da i mi eto, nadamo se doći opet kad bude prilike. Naravno. Pa ti dođeš u Hrvatsku, nije da sad odeš i da se nikad ne vratiš, tako To da je istina. bit će opet prilike. Evo, dragi gledatelji, došli smo do kraja još jednog The Game podcasta. Pratite nas, lajkajte nas na Facebooku, Instagramu, subscribeajte se na YouTubeu i to je to. Eto, budite s nama i sljedeći tjedan kad izlazi nova epizoda vašeg omiljenog podcasta.